Oke guys, pagi ini kita ketemu lagi di Arma Elektronik Medan. Kita mau review speaker asli 12 inci LV300. Cocok nih buat middle, harga bersahabat. Udah coating anti air. Voice coil 3 inci ya. Ini antara 600 sampai 1000 watt. Middle, setang cetung lumayan. Kita tes guys. Harganya sekitar 750 sampai 800 tergantung tempatnya. Oke, sekian dulu guys. Yang mau beli bisa cari di toko terdekat. Lumayan. 12 inci 800 ribuan. Cetang cetung.